Ketheka mutegeri wa Weru TV kambitikie weekend yaku ni rai imbega umunthi ni tariki 27 mweri wa kairi mwaka wa 2023 inkugwate ogeni Nteto ni cia Weru ni umbitagwa Christine NJERU na monaniria wetu wa mathithio utukwa munthi ni Maureen Kome indi mbere bururu ino ni imwe cia Nteto iria tukubanganiritie. Kagenke kwithirwa gatetwe majani ni ntere cia gachiongo mau amekarika mama kionekana kuongereka ntere inu. Ugambithania munene mathakome gukinya kaunti ya Meru kuruguria koti ya kugambira mbeca iriri rungu rwa milioni 1. Tukamurika mpanga ya rutwa yenge kumatharaka gwikara muci nyuma ya KCPE ti Atonyu Secondary. Saresio duranira kuromba mashokio mabarua iria atumire bunge ya Meru akinda kumenya baria mutaratara wa budget county ninu ukinyite. Tukiambiriria kagenke ga guciarwa arwani kethiritwo gatetwe majani ni ntere cia gachiongo tauni ya Maua na kana gaka karia konekanire kari moyo ni akari ni kabonoketwe na kubirwa sibitari ya Nyambene level 4 kana gaka ni kamumbire wa kamware na rireterio ekari kare mbere kwandikithwa ntere inome kari kama makionekanaga kuongereka banene ni taboria tugutarirwa ni mwandiki wetu wa Nteto kuma ntere inu tawe Dennis Mugendi. Moshine o Maua kathakene kamajani kuria muskiti nterese gachiongo niyo kana gakari gakenke kethiritwe gatetwe ikari kari kujiritwe ni akari bare bakurokete gutwe majani na bare athira bakethiriga kunikenwe muromo kenda kaju gatikaige kanwe nau nirio rebiska jana igirwe kiao asitaniria na gukamatuke sibitari na Nyambere bofo kenda gatungatirwa oyete otwa mayani rokere themwe ndethira kana mayanine kanjereria kurira ndeta kayana etako wake akakonjania aeta wita baba ya kuona baba thirikari kana gaina o musio myebiele kake mwangu kure thako minisele serukire embeterwa ni maguru to muiro opposite ya kwa nture ningitine ndethira kana ndakayukia ndakamatukia kwa polisi kuma kwa polisi rakaende sibitare kana kaka mwale kana kathongo mukio kana katune na kana kaisa sawa buru na kaina afya muhankana ndi gutikomyekana ni muciari uriku agirete ngiro ya guta mwana muthongi tagacuriga ka Meru thirikari ni kuromba gusonko na Nteto iji ni kwithura riritirio ikarika ria mbere ya mwana gutewa mucini jujo Maua igukirikana gwikarika ringire biume bire bithiri nabo ana baba baingi baumanitie kinyana ekuru gwitaiu tu ayu atatu ana yuingite sana na ntuke kana nyakange gateiritiwa so batu tukuromba baraba ina tabia eu barekebishe thirikari nio na mona batu wananchi tukasiomia kuthia tomoko omora tukawata twiraia tukawatanira tuwate antu moja kwa moja tuendi kwa polisi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Tugetigana na inu Nteto ni cienge mugambithania munene uria nowe rais wa koti nene Lady Justice Martha Koome na kinyite Meru kuruguria koti cia magamba maria manini ni kenda kubuithia utungata ona Nkuruki Koome uria ogwatitwe ugeni ni gavana wa Meru Kawira Mwangaza ikaroni cia kaunti ya Meru augite itua riri rigatuma magamba mamanini magambwe na kurika karugi ni kenda utungata obwa koti ya Meru. Koti ino iraicikene muno ta Small Claims Court iraithaga magamba maria makugambira mbeca inini iria itugukuruka milioni 1 baria magamba mamairigagirwa kwithirwa marerungu makithirwa rungu rwa ntuko 60 Muthiru Murioki nonete karikarire na kathirwe hagitubacio ikibinya Thujuana rwa mugambithania munene niwe Martha Koome aruguritirwa ngirungirwa koti endene koti ya Meru ja kugambithania magamba manini kana Small Claims Court kiri kiatho kiria kinya gavana wa Meru Kawira Mwangaza ukai
amana Florence Kajuju mukarigite wa Bulsman na kinya speaker wa mbunge ya Meru no Ayubu Bundi amana mukarigite wa kiama kama wa Kindene Mount Kenya no Joe Mutuma. But that's our government policy now, the bottom-up approach, that for us to succeed, we have to look at the vulnerable. We have to empower them. We have to enable them resolve their disputes when they get them, and to be able to do business without fearing that they are going to lose their lifetime investment. So by May, Honorable Maina will have a colleague. We will operationalize a small claims court in Kobo. We will also operationalize a small claims court in Maua. If we aim to do that by June, then we can talk of making some progress. I'm delighted that the courts will provide an avenue for swift resolution of disputes between parties involving small amounts of money, and it's a great step towards making justice accessible to the Meru residents regardless of their socio-economic status. We are in the final process of acquiring land for construction of Timau Law Courts, and we shall soon invite you to lay the foundation once the process is complete. The county government of Meru is also in the process of identifying suitable location for establishment of additional courts in Mutuate, Gaito, and Mekindori. Akiwende na kaunti ya Meru mbere mweri wa Nteto akethwa akiriguria koti ingi cia gutegera ndwa cia kinjara cia mumbire ira ugite muno nirumirite ndene kaunti ya Meru. But I also have a report on my desk that has mapped out Meru as one of the hotspots for sexual and gender-based violence. And the request is that we also start a specialized court here to deal with sexual and gender-based violence. So those are things I can see happening between now and June. We agreed with the judges that we will start a registry, a high court registry, both high court registry and ELC registry, so that we start a judge circuiting in Maua. So Maua will also be a high court station very, very soon. Your Lordship, we also request for an extra number of judges in the Court of Appeal. You can imagine serving about 7 counties in NJERU. We only have 3 judges. So we request that you consider these other regions as well, because they sit in circuits. So you can imagine 7 counties being served by 3 judges, Your Lordship. And right now they are dealing with 2016 to 2018 matters, and their appeals are being filed on a daily basis in the Court of Appeal. We request at least an extra 3 so that they are able to organize themselves better to serve us as members. Akiuga magamba jamwe jaburi kuthirwa maturene na bwa kethwa akiumbithio ntububu nikenda magamba jamwe jatakinya kotini. To sensitize people about the alternative justice system. Traditionally, we recognize that we solved our own problems. And Meru, I think, distinguished itself by having a forum during Cheke, which is being understood by the other. I think they are working on their systems and structures so that they can comply with the Constitution. And I'm very, very happy to be associated with Meru because we have our own systems and structures of solving disputes. Amna bubu na rizitio tumri bonda wache kurebia kiri mwingi ajandene kaunti ya Meru. This county has been destroyed from every corner by illicit brews, by substance abuse, drug abuse. And you told me this is a big concern. As a court user committee, we also need to put our hands together because we have seen how our young people are being destroyed. So they are crying, oh boy child, oh girl child. I'm like, now I was rescuing the girl child. Now I have to rescue the boy child. Nkiripotera URU TV, Betsamuthuri Murioki.
Murueri Kyoto wa gisiasa Saresio dhuranira na ugete mwankatha inote mugwatu riboti kuma kire bunge ya kaunti ya Meru nyuma yawe kumiandikira barua mweri muthiru akienda kumenya ni ku mutaratara wa budget ya kaunti ukinyite kuringana na watho uria urungamirite untu uyu mwankatha ino minister wa kigina na baterie kwithirwa akunenkanira mbungeni ino maratathi ma gutariria mibango ya thirikari ni kenda mbunge ikinya kirore untu uria wabaterie kuruthwa mwaka muthiru. Tugikare na riboti ino. Nithuranira Saresio ni muteteri wa Kyoto kia mwingi naru akiuga naandikire kira kwa mbunge ya Meru barua kuri tariki 24 mweri jwa mbere mwaka juju agitagia kumenya witi na mbere wa mutaratara wa kuthondeka budget ya kaunti ya Meru ya mwaka jwa 2022 gwita mwaka jwa 2023 arathuranira ugite gutema chokiaro na mwankira narua inde akiuga ari na uma mutaratara jojo jotiambitie akiuga na ndi budget ya Meru iri gwatine information ende nayo into bibitaikua so tore ata cycle yetu kana budget yetu ya mwaka jo twetete nkauga iri gintu kira twitaga gichamariro iri thinene ndire kangwitithie mwaka mwekere mutaratara jo kuthondeka budget cia kaunti kuringana na watho wa mwaka jwa 2012 mwakigina kia mwingi mbere mani tariki 30 mweri jwa ara minister wa kigina bati kunenkanira barua ya kuthondekwa kwa budget kiabire tariki 1 mweri jwa 9 thirikari ya kaunti ne bati kunenkana na mubango jwa miaka 5 mutaratara jo ritingu wikendega kurukwa ni mbunge kia bithatu tariki 30 mweri jwa 9 minister wa kigina nenkanire county budget review and outlook paper kendega kurukwa ni mbunge kia bina tariki 21 mweri jwa 10 mbunge kurukia county budget review and outlook paper kia bitano tariki 20 mweri jwa 2 minister wa kigina nenkanire county fiscal strategy paper kiri mbunge kendega kurukwa kia bitandatu tariki 15 mweri jwa 3 MCA bakurukia county fiscal strategy paper kia mugwanja tariki 30 mweri jwa 4 minister wa kigina nenkanire budget kendega ategerwa ni MCA kia binana tariki 15 mweri jwa 3 MCS bedire bare kudikana ne karobia mwingi kwariria mathabu jaja thirikari mutaratara jwa kenda tariki 30 mweri jwa 3 MCS bakurukirwa riro mibango ya county ruria rukarutha county gutumira mbesa na mutaratara jwa muthia ni tariki 30 mweri jwa 3 MCS bakurukirwa riro kigina kienda kwa county rutharo kuthuranio goti jantariki cia rojo nande minister na bati wiki assembly gintu twetaga county physical strategy paper area assembly nayo ena ntuko mwanga tariki 15 cia March kumikorokia into bibi ketho bitithithetwe kwena inya muno batwe budget ya 2023 2024 to Meru tumba kutho tutemionete na ndiro mbarathuranira kiri mbunge ya Meru no bisi yangabana niguciatira gutigira ni bagukaukia maguru kiri kuthingata mutaratara jojo gutigira budget ni kuthithwa na mpui bakarende bone ora tumba ku resolve issue je nonto yaraga kwa resolved by tariki 15 cia mweri jo twetete twamba gukara ja county ya Bomet mwaka jo 2013 na 2014 na nkuchani cia tora cie kotini onto i sheria na sheria yuni lazima thingatwe na mutaratara jura jurio magicigo mbunge kia South Imwe nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare Sibu wa matakiriro kesho ndaraka na ugete mwankatha ino kwina namba ya aruto kumantere inu maria mekarire kigero gya KCP na mwaka buthiru na matibotete kuthungira form 1 mwankatha ino sibu yo ugete ciana ino nibati kobirwa sukuru ituko makania max iria muntu ali nacio aciari mantere ino methiritwe makirira muno ni kwaga mbeca kumania na gwetia kwa goro ya uturuka gitani okau na mwaciari maskuru ya Gatonga ni mauriti ministry ya kithomo gucunkuna
kana nimbiyongwa egutongithia na kugwithia kithomo ntere ino. Polo Kabithe nacio tariria. Naciari bacukuru ya Gatonga primary bakunditwe na urugo bakibutagia takini kibatunithitie metho no akuga indoroma mweri wa 8 ini gouthi arauga ntikiumagaru na bau antumanire no menyebu rabu barutire muci tibo kaguta na oya kuigwa kuri gweta yare aguicuna ntau togondagete kinya kureta mwana wakwa bonding no ntubwa bituko bibutende ndabiegirwe gwetweka mwarimu oju na kuwata kwigwa nae muno rira mwana kuyogoro kana ndetwa mucemani tojo mbojire nkiruta mbecha nkero waruta mbecha imbecha tukwenda tuthomithiana kumbe ndiruta mbecha nkereragira mwarimu muka ni gondienda mwarimu oju wagwa tiuma cukuru ngochie mwana wakwa mpereke shule ingine anyamari aciari bagatonga wewe kimumungwere nyuma ekunjita mutiro thigo no menyibu indi cia nkonjo mwa cia mbataruti kwenda gwake kuwatankari rwenje bawikira kirore manto amani karikari arwani amwera keno kagoyo mbone nani tamenya kuona na itakuga atana gichoiri akombera ya amone tukorikia acoka mutumaga atonga amwera nathi aringaringe furoti nambana mwari abetia furoti nambana mtojwa uma amwera mama coka mwari athiga atonga iria gwatire ripoti enu yambira thio thitange cukuru mwari moju atiena tabia mbege thio kane mantu amu cukuru araba ugite wana kama thomo cukuru ni no maendamite bwa muro na ibo banjiritie kurigagia wana kinya ntura pentin cukuru no yeto kuma mesta kamwara kuthi kiogo cukuru yeto ne agwire toria aja arimo beto tokera torekane na inu to ya toria mantu mamendere tokabinga bingwa tio ni ogondi kiuria kiande nakio tore thomithia ana baba beto tokengangana batwetia mbecha tokaruta batwetia keto tokaruta lakini ana beto tie kio bagwataga ana beto tende bagwire tori oria imbio toria tokaro tothingate mesta kamwara na arathire urare ogondi ogwe nduga no bati ogwa ake thomithia na baba kana ketwatiria mathomo kamwara thire cukuru ni agwire turagia imbio tokero ganga yayo usijanjiri opita mbutwera guciganga iliopita kinyaga ino torere mucemani agatotikwira gwa ciare atia kurukire torerwa na ciatha ino na ciatha ino tweterotie cigukinya bakiruta mbito kiri mabitha maithomo ntere ino gutigiri bakuthungira Antonio Boni kingo cukuru ino yomba gukira jakanita cia amiko kinya akamure noka mwana oju kwari wana murungu aregoro bai atimurani bai aciari bai itokathinira tukionaga bai thirikari twamune twabanenkera kiumia kimwe baje na nkare ya thirikari bamubokeri into biake acoke tuka amenya kona ndamureteragu ende nkiugaga kankare nwe nara kogwa na Jumapili na kubatwa na weekend cionthe mwarimu una bateri kuma Gatonga igerira kwaraniria na mwarimu munene cukuru ino retira ciara matunda mega kuma thaa 5 cia muthenya mwankira mathani makuthirwoni nkiripotera Weru TV kuma cukuru ya Gatonga primary Peter wa Paul Ogwa Kabithe.